India ram Nilin a Minung thongkhat an thi chang India ram ni khwa lin set tuknak a Minung thongkhat an thi chang tia BBC ni achim Minung tambik an thi nak hun Andhra Pradesh ram kul le Telangana ram kul a Minung thongkhat le zerkhat le hleiret ranglo an thi chang Orissa ram kul le West Bengal ram kul a Minung kul li an thi tia report ni an chim Hundanga chunilin hi aning daw lai tia tia sim sizunga ummi midam lon ha chu nol ngai tu ni leng chho lo in India dingin an tin ha India thlang lei lakam a Minung tambik an thi nak he kan hnuzer ni a khan ase choni khat ni a khan India ram Andhra Pradesh a nilin temperature 47 Celsius degrees tiang aphan e Minung zariat le somnga la panhi an thi a chawza ni television in se media in se mepi sinararin naktam pian pekna leng chwatika lukhu lawin le titin la thei hang tampi din ding tia Tulsi Rani Special Commissioner for Disaster Management ni achim kan huzer Telangana state kwa pong shonga Minung zanhi le somruk le paruk an thi kan huzer a temperature 48 Celsius tiang apan Telangana ram kula chun nol ngai tu po ni chun huwa alin laka leng chwa lo ding le in chunga iban ding leti hang tampi ding le thil pon pan te ashuk ding in ro nak an cheun ha West Bengal ram kul a chun jinglei swimilam hlei khat in pali tiang leng a chwa le rian ton an thlau na India ram thlang lei kam rally nei mun ma chun May 31 a ro pi asur lai in Nilin aining deuh lai tia chawza ni khwazong ni anti asina in Nilin hi mini atha nak ram kul pol a chun Nilin ai pe ri ko lai da ti anti BBC News channel Maryland kase